تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض دا رسولان لے گلیشی غروالے ورکڑے منگا بعض دی تب بعض وانے منهم من کلم اللہ بعض دیناری چ اللہ سرا خبر کڑی بے واسطے ورفع بعضهم درجات اپور تکڑے بعض دی یمن یو دینا پوچھت درجوں واتینا عیسی ابن مریم البینات اور کڑو منگا عیسی عزوی د مریم تاخکار حکمنا وایدناہ بروح القدس کلکڑو منگا دے بروح پاک سرام ولو شاء اللہ مقتتل الذین من بعدهم وک اللہ تعالی غوختے جنگو نمن وکڑا کسانو شرسو دے پیغمبرانو نو من بعد ما جاءتهم البینات پس آئین شراغلو دیتا اخکار حکمنا و دلیلنا ولیکن اختلفو لیکن ای مختلف شو قرآن کے فمنهم من آمن نباید دینا سوک دی شیمان روڑو ومنهم من کفر وباید دینا سوک دی شی کفر حکم ولو شاء اللہ مقتتلوا وک اللہ اختین جنگ بنے کڑے دی رسو خلقهم ولكن اللہ یفعل ما یرید لیکن اللہ تعالی کی سچواڑی یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو انفقوا مما رزقناکم خرچ کوئے داغنا شم تاسل درکڑی من قبل ان یاتی یوم مخید دینا شراب شیدہ سروز لا بیع فیہ ولا خلت ولا شفاع نبی خرسول پائے کی و نبی دوستانہ فیدہ مند و نبی سفارش والکافرون هم الظالمون و کافران خاص دی ظالمان دی اللہ لا الہ الا ہو اللہ شرے نشتے اس حقدار دا بندگے سوا داغنا الحی و ہمیشہ جوندے دے القیوم انتظام کو ان کے لٹول عالم دے لا تاخذو سنت ولا نوم ننسی آغل را پر کالیو نخوب لہو ما فی السماوات و ما فی الارض خاص داغ اختیار کیا سیزنا چی اسمانون کیا شریز مکہ کے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه سوک دے آج سفارش اکڑے شیدہ پا مخکے مگر پا اجازت دا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم عالم نے اللہ پائے حالاتو چدی مخد دی و سچی دین رسولیم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء انشیرا گیرول دی حصہ دا علم دا اللہ نام مگر قدر چ اللہ تعالی غاڑی وسع کرسیو السماوات والارض رسید لدا دا کرسی ٹول اسمان نوزم کے تا فراخ دا کرسی اسمان نوزم کے تا ولا یعودو حفظهما ونستڑکی اغل را ساتنا ددیم وهو العلی العظیم واللہ تعالی اوشد اولوی شان والدے لا اکراہ فی الدین نشتر زور پچاوانے پا عقیدہ کے قد تبین الرشد من الغیم کو یقیناً خخکارا شعر ہدایت دسر کشینا فمن یکفر بالطاغوت نچاچ انکارو کو دبندگئے غیر اللہ نام ویومن باللہ و یقین ساتھ پاللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى یقین راتنگ کرد کڑای مضبوطا لن انفصام لها نشتر ماتے پریکی دل داغے واللہ سمیع علیم اللہ رسوری پارس پوئے دے اللہ ولی الذین آمنوا اللہ تعالی دوست مددگار دی ایمان والو یخرجون من الظلمات الى النور باسدی لرادت یرون رناتا
والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت کسان چی کفر کردے مرگری ددی طاغوتیان دی یخرجونهم من النور الى الظلمات وباسی غیر را درانہ تیروتا اولئک اصحاب النار دا کسان دی اور والا هم فیها خالدون ایبا بدے اور کے ہمیشویم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ آئین گورے حال لاغ چاہتا چی جگڑے کولا ابراہیم علیہ السلام سراپ بعد رب داغ کے ان آتاہ اللہ الملک ددی وجنا چی ورکڑی واغتا اللہ تعالی سبات شائی اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت کلچ ویل ابراہیم علیہ السلام رب زمان غزات جوندی کول امڑ کول کئیم قال انا احیی و امیت ویل دغی سڑی زم جوندی کول امڑ کول کولشم قال ابراہیم ویل ابراہیم علیہ السلام فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق یقیناً اللہ تعالی راولی انور دا مشرق دا طرفنا فاتی بها من المغرب ونطیرا ولا دا مغرب دا طرفنا فبہت الذی کفر نچپ پاتشاہ سوک چی کفر اکڑو واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ تعالی حجت نخی دلیل نخی دا سی قوم ظالمان تا او کالذی مر علی قریہ یعنی قتلی دا پشان دا غشا چور تیرش یو کلی باندے وہی خاویت علی عروش آو کلے پریوتیو پخبل چتنوانے قال انا یحیی حاضح اللہ بعد موتیا اوی پس طریقہ بانجون لکی اللہ دا پس مرگ دائینا فاماتهم اللہ میت عام نمڑ کا اللہ دلراؤ مڑے اسات سل کالام ثم باسا بے دوبارہ جوندے کا قال کم لبس اللہ تے تپوس کو سمر وقت ساروے تو قال لبس یوما او بعد یوم اغیزی سارشم یو رس پورا بلکہ بازی ٹکڑا دروازم قال بل لبست مئات عام اللہ تو فرمائل بلکہ تخوی ساروے دل تسل کالام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى نو ورا د خوراک سستا او دسکا سسترین نی بدل شیاغا وانظر الى حمارك او گورا خپل خرطام ولنجعلك آیتا للناس او دادی دا پارا چی گردو منگتان خد پار خلقو وانظر الى العظام کیف ننشزها او گورا ڈکو در خرطا سرنگی خضو منگائے لرام ثم نکسوها لحما بیاغندو منگائے تغوخام فلما تبین اللہ ارکلا شدد خخکار شوام قال اعلم ان اللہ على كل شيء قدیر دوئے زپوئیگم یقین اللہ پارسیز بانے قدرت لرون کرے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى او کلچو ایل ابراہیم علیہ السلام اے رب زمان ما توخائے سنگ بجوندی کے تمڑ لرام قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ اللہ تتپسکو آیا ولتنمنی قَالَ بَلَا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي اغوی حاض خمنم لیکن غارم دید پارا شکلک شیز زمان قال فخذ اربعة من الطير اللہ فرمائل انی سایو سلور دا مرغانونا فسرهن الیک نو ٹکڑی ٹکڑی کدی زان سریو ساتا ثم جعل لا كل جبل منهن جزءا بیا کیگدا پہر نزدی غرد دینا سے ٹکڑا ثم دهن یاتین کسایا بیا آواز ور کدی تا نرازی بتا تا منڈی بوہی منڈے
وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ یقین ساتھ اللہ تعالیٰ زور ورد حکمت والدین. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ مثال مالون دائے کسانو چھ خرچ کری اخبر مالونا دا اللہ دین دا غلبی دا پارا کمثل حبت نمبتت 7 سنابل پشان دا حال دے او دانے دے شرازرغن کیو وگیم فی کل سنبلت میت حبا پاروگی کی سلدانی واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ زیادی کی چال رشواری واللہ واسع علیم واللہ تعالی فراخ فضل والد عالم دے بادشاہ. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ آکسان چھ خرچ کی مالونا دا اللہ دا دین دا پارام ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى بیان کی رسو پائے پسے چھ خرچ کری سزبادنا نہ تکلیف ورکول لهم اجرهم عند ربهم دی د پارا ثواب د دی د نفقات دے پنی رب د دی ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون ويسرا پدین ودی غم جن کی قول معروف ومغفرا وینانک و بخنک ول خیر من صدقة يتبعها اذى غرد دائے صدقینا چکی اور پسی تکلیف ورگول واللہ غنی حلیم اللہ تعالی بے حاجتا صبرناکم دے. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى مباطل وائے ثواب دخبلو صدقو پزبادن کولو پتنگولو کالذی ينفق مالہ رئاء الناس کش پشان دا باطل ولو دائے سڑی چی خرچ کی اخبل مال دا پار دا خودنی دا خلقو ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر ایقین کی پا اللہ و پر رستنے فمثلو کمثل صفوان نو مثال دا خرچ دا صدقیم پشان دا حال دے و ہموارے گٹی دے علیہ تراب چپائے بانی خورویم فاصابہ وابل نورس یایت شبید باران فترکہ صلدان پریدیائی لرخویام لا يقدرون على شيء مما كسبوا واسبنوا مدا خلق پہ ثواب بانے دائملنا شریک کڑیویم واللہ لا يهدي القوم الكافرین اللہ ہدایت نور کی اور ثواب نور کی قوم کافران تام. ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله اور مثال دا شان چھ خرچ کی اخبل مالونا دا پار دا لٹولو دا داد اللہ و تثبیتا من انفسهم و دا پار دا کلکوالی دا نفسون اخبلوهم کمثل جنت بربع پشانت باغ دے پسربز مکام اصابها وابل فاتت کلها و کلها ضیفین ورسیایتا شبید باران ورکی اخبل میوی دوچن دوچن فإن لم يصبها وابل فطل نکون رسیایتا گن باران نلک باران والا پوریم واللہ بما تعملون بصیر اللہ پاملون چتاسو کوئیلی دن کے دیم. ایود احدکم ان تکون له جنت من نخیل وعناب آیا خوخوی او تنساسو شداغ دا پار باغو نین کجرو دانگورو تجری من تحتها الانہار شبیگی لان دائے ولیم لہو فیہا من کل ثمرات دد پارا پائے کی نور ہر قسم آمدنیم وصابہ الکبر رسدلی دت زوڑ والیم ولہو ذریت ضعفا اور تد پار اولادی ہو کمزوری
فاصابها اعصار فيه نار ورسی آیتا و تیز سیلے چپائے کی ورمی فاحترقت نو سزیدہ باغ کذالک یبین اللہ لکم الآیات دغسی وضاعت کی اللہ تعالی دخبل آیتون مثالون لعلکم تتفکرون دل پارائش تاسو کی فکر نکار اخلائیں یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم خرچ گوئے دکرا حق مالنا تاسو گٹے پا تجارت وغیرہ ومما اخرجنا لکم من الارض او دائی سیزننا چمگرو باسو تاسو لرا دزمکنا ولا تیمموا الخبیث منه او قسم کوئے دردید حقینا تنفقونا چی خرچ کوئے ولستم بیاخذیه الا ان تغمضوا فیم انہیں تاسو آغستن کی قبل ان کی دائے ردی بخبل حق کے مگر علی شتا استر کی پٹی کے دائے پاغستلو کے وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ یقین کو اللہ تعالیٰ بے حاجت دے سائل شویدات دے الشیطان یعدکم الفقر شیطان تاثر وادی کی ایمان یری تاسود فقیرینا ویامرکم بالفحشاء وکم درکی تاستب بخل کولو واللہ یعدکم مغفرتا منہ وفضلا اللہ تعالیٰ تاثر وادی کی د بخشش در کولو دخبل طرف ناو د زیادی مال در کولو واللہ واسع ندیم اللہ فراغ فضل والد علم لرن کریم یوت الحکمت من یشاء ورکی پوخ علم د قرآن چالچ واریم ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وچالچ ورکرش پوخ علم د قرآن یقینا د کتابنا مگر خالص عقل والا وما انفقتم من نفقت او نظرتم من نظر آج خرچ کرے تاسو سے خرچ بے تعینہ یا آج تاسو منخت کری سمنخت معین فإن اللہ یعلمہ یقینا اللہ علم نے پر ہر سم وما للظالمین من انصار نشتر ظالمان در ایسوک مددگار ان تبدو صدقات فنعم ماہی کتاسو اخکار ورکوے صدقین اخکار ددا اخکار ورکول وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اکتاسوی پٹے ورکوائے فقیران و محتاج تا فهو خیر لکم ندک دیر خیر استاسو وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ اور لرکی با اللہ استاسونا استاس گناہونا واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالی استاسو پاملون مانے خبر لریم لیس علیک ہداہم نشتستا پزیم باندے رسول دے خلق و حق تام ولیکن اللہ یہدی من یشاء لیکن اللہ حق ترسی چال جواری وما تنفقوا من خیر فلانفسکم ناچ خرچ کو اے تاسو سمال دا دین اشاعت دا پارانو دا استاسو فیدو لردے وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله اور تاسو خرچ نہ کوئے مگر د پارا د لٹولو د اللہ د مخ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم آج تاسو خرچ کوئے حلال مال نہ پورا کی دے پورا بدر کی دے اشتا صدایا اجر وانتم لا تظلمون بتاسو بائے ظلم نشکے دے للفقراء الذين احصروا في سبيل الله خرچ ورکوائے نفقات ورکوائے محتاج و خلقتا آج بنکڑی شید اللہ دین دا پارا لا يستطيعون ضربا في الارض وسن لرید سفر کولو بزمکا کے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف گمان کی پری بنے نا خبر سڑے مالدار دا وجد زان بشکلو دا حرامنا
تعرفهم بسیماهم خطی پی جنی پخاص نہ خدائی لا يسألون الناس الحافا سوالون انکی دخل کنا بے حاجتا بے ضرورتا وما تنفقوا من خیر آج خرچ کرے تاسو سحلال مال فإن اللہ به علیم یقیناً اللہ تعالیٰ پائبان علم لرن کرے الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار آکسان چی خرچ کی اخبر مالونا دشپی و دروازے سرا وعلانیتا پٹوخ کاران فلهم اجرهم من ربهم ندیل رسواب ددید خرچ کولو دے پنی درب ددیم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون ونبی حسیرا پدی بانے ونبدی غمجن کی الذين يأكلون الربا آکسان چخری ربا لرا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس نب پاسیگی د قبرنا پرد قیامت مگر پشان د پاسی دلو د هغه چا چې ګډوډ کړی هغه لر شیطان دوجی د وسوسی ا دوجی د لګی دلو د پیرانو نام ذالک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا داد دی وجنا دی وای یقینا لا خرسول پشانت ربا دی واحل الله البيع وحرم الربا او حال دے حلال کرے دا اللہ تعالی خرسول و حرام کرے دے سود کا وصل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى ناغسوک شرور سیداغت وعاز دا طرف درب داغنا نمانش دے دربانا فلہو ما سلف نتد پارا حغدی چمخت تیر شویم وامرہ الى اللہ معاملت راتن کی اللہ تسپار لے شیدام ومن عاد آسوک شرو گرزید بیا حلال کرنو در باتا فولائک اصحاب النار ندا کسان دی اور والا ہم فیہا خالدون دی بپور کیا میں شویم یمحق اللہ الربا روانی اللہ تعالی محوکی برکت دمال دربا ویرب الصدقات و زیادتی کی و برکت شی بصدقات کے واللہ لا يحب كل کفار نصیم اللہ تعالی من نکیدہ چاسر چڑیر کفر کی ڈیر گناہگاری ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات یقینا کسان چی مان راوڑ عمل نکی مطابق د وحی سرام واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة پابندی د مانځ کی اور کئی زکات لهم اجرهم عند ربهم دید بارا ثواب د عملونو د دې بنی ضرب دیم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ونبی سرابدی ونبی غمجن کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والو یرکو اید اللہ تعالی نام وذروا ما بقی من الربا او پرید هاغ مال چی باقی پاتی استاسو دا سودنا ان کنتم مومنین کتاسو ایمان والا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا كَوْنَكَ تَاسُدَاكَارٌ فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ خبر شے بلوی جنگ سراد اللہ و رسول دا طرفنا وَإِن تُبْتُمْ او کتاسو توبوی استدربانا
فلکم رؤوس اموالکم نتاسر حق دے اصل دمال نستاسو لا تظلمون ولا تظلمون وتاسو ظلم کوئن وتاسو ظلم کے دیشین وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ او کبھی دا قرض دار تنگ دس فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ لازم دی بتاسو محلت ورکل تر وقت سانتیا بولے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ او کہ خیراتو کے تاسو آغت معاف کہے ندا غرد تاسو لرائن کنتم تعلمون کہ تاسو پوئے گئے واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله او يرو کہ دائر وزناش پیش کی دے بشے تاسو ٹول پائے کہ اللہ تعالی ثم توفى كل نفس ما كسبت بیا وہ پورا ورکڑیشی ہر تنتا ہاش دا عمل سکڑی وهم لا یظلمون او بدی بے ظلم نشی کرے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین ایمان والو کلچ معاملو کہتا سبقر السلام الی اجل مسمی ترنیٹی مقرر بورے فاکتبوه نولی قیدام وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ او لکلیو کی ساسمینس کی او لکن کے بینصاف سرام وَلَا يَابَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ وَإِنْكَارٍ کی لکن کے دلکلنا كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ لکچ خودن اکڑے دتا اللہ تعالیٰ نلکل لکیم وَلِيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ وَإِمْلَادِ کیا سڑے شپاغمان قرض دے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّا وَيَرَدِ کیا اللہ نشرب دے وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا وَكَمِدْ نَكِي دَاغِنَ حِسْكَمِن فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا نُكَوِيَا سَڑے شپاغمان قرضی قمقلی یا کمزوری او لا يستطيع ان يمل هو یا وسن لری شملاو کلیشی دے پخبلام فلیملل ولیه بالعدل نملادی کی دد اختیار من سڑے پہ انصاف سرام واستشهدوا شهیدین من رجالکم اگواہان نسید و گواہان استاسو دناری نونام فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ نُكَنِي گواہان بسڑی فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ یو سڑی دیو دو زنانا مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ داشنا شخواہ تاسو اغیل راد و گواہ ورکن کنا ان تضل احداہما داد و زنانا ددی و جندی کیر شید یوینا فتذکر احداہم الاخرى یاداش بور کی دغیو بلتا ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا و انکار نکی گواہان چکل روبل رشید پارد گواہ ولا تسأموا ان تکتبوهم او بدم گنے تاسو لکل در قرض صغیرن او کبیرن کلگیو کڈیری الى اجل سردن ٹھیدانا ذالکم مقسط عند اللہ داڑیر انصاف دے پنیز اللہ واقوم للشہادہ و برابر ان کے دے گواہ دے گواہان لرام وعدنا اللہ ترتاو اور دیر نزدیر دیتا چستا صبح شکن راضی بیوول الا ان تکون تجارتا حاضران لیکن کبھی سوداگری حاضران تدیرونہا بینکم اڑوے راڑوے تاسواغل را قرآن اخبلکی فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوا
ننشت بتاسو گنا پنلی کلدائے کے واشہدو اذا تبایاتم گواہانونی سے کلچ سخر سول گوائے ولا یضار کاتب ولا شہید اور ضرر دنشی اور کے ریس لکن کی تاؤن گواہتا وَإِن تَفْعَلُوا كَوْكُتَا صُدَاكَارٌ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ يَقِينًا داغٹ گناہ دین خطر بتا سبورے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرَكَوَيْدَ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ تعلیم در کی تاس اللہ تعالی وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ واللہ تعالی پارسیز بانے پوئے لریم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا او کہ تاسو پا سفر واندے او نمو تاسو سگلکن کے فرحان مقبوضا نجائز تاسو لگانا قبض کری شویم فَإِنَّ مِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا کہ اعتبارو کی باز تاسو پا باز واندے فَلْيُعَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ناداری کی آغا سڑے چاغمان اعتبار کرے شیرے قرض داغا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبًّا وَيَرْضِكِ اللَّهَ نَجْ رَبْ دَدَدَيْ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمُپْٹَوَئِ گواہی ادا کول وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ اور جا چپٹکڑا گواہی یقیناً گناہگار دے زرد واللہ بما تعملون علیم واللہ تعالیٰ پاملون چتاسو کوئے علم لرون کے دے للہ ما فی السماوات وما فی الارض خاص اللہ اختیار کی سیزنا شدی اسمانون کے آشری مکہ کے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَكَخْكَارَ كَوَئے تاسو آج استاسو بزرون کی او تخفو یا پٹ ساتا ہے يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ حساب بکی تاثر پاغی اللہ تعالی فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ نبخن بکی چالچ غاڑی وَيَعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ عذاب بورکی چالچ غاڑی واللہ علی کل شیء قدیر واللہ تعالی پارسی بانے قدرت درون کے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون ایمان راوڑے دے رسول پاغیش نازل کرش راغتا طرف درب دانا انور مومنان صحابہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ طول ایمان داوڑے پا اللہ و داغ پا ملائکو پا کتابون داغ پا رسولانو طول داغ لا نفرق بین احد من رسلہ وائدین جدائنکم پا من دیشا کے رسولانو داغنا پا ایمان روڑلو کے وقالو سمعنا واطعنا ادیوائی من قبول کرے او منگا تابداری کو غفرانکا غاڑوستانا بخنا ربنا اے رب زمون و الیک المصیر و خاصات دی گرد دل ٹولو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها تکلیف نور کی اللہ اس نفستا مگر پقدر دوسدا لہا ما کسبت ہر نفس دا بد داغنے کم اللہ شد کڑی وعلیہا مکتسبت پار نفس بانے سزا داغ بد ام اللہ شاہ کڑی ربنا لا تؤاخذنا دیوائی اے رب زمون منگا منی سے ان نسینا اختانا کیر کو منگا یا خطائیو کو منگا ربنا اے روزم ولا تحمل علینا اسرا ومبارک اے پنبانے غٹ گنام کما حملتو علی الذین من قبلنا لکتا شدا بار کرو بائے کسانو چی زمون مخی تیرشویم
ربنا اے رب الذنب ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وما شیپ منگا بانے حواش زم وسنی دائر پورتا کولو واعف عنا معافیو کی زمنا واغفر لنا و بخنو کی منگتا وارحمنا و رحمو کی بم انت مولانا تزم مولائے فانصرنا للقوم الكافرین نغلب راکی منتا بقوم کافران باندے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو اللہ شرے نشت حقدار دا بندگے سوا داغنا الحی القیوم ہمیشہ جوندے رے انتظام کو ان کے رٹول عالم دے نزل علیک الکتاب بالحق نازل کرے اللہ تعالی کتاب حق کارکولو دپارا مصدقا لما بین یدیم تصدیق ان کی ریداغ کتابون چدنا مخیوم وانزل التوراۃ والانجیل ونازل کرے اللہ تعالی تورات انجیل من قبل مخید قرآن ہدى للناس ہدایت دپار دخلکو وانزل الفرقان ونازل کرے اللہ جدائی راستن کی پمند حق باطل کے ان الذین کفروا بآیات اللہ یقینا کسان چ کفر کرے پایتون اللہ لہم عذاب شدید دید پر عذاب دے سخت واللہ عزیز ذو انتقام واللہ تعالی زور اور دے بدلا استن کے دے ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء یقیناً اللہ تعالی نہ پٹی گی پامانی شیز مکہ کی نہ پاسمان کی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء خاص اللہ ذات دے شکل نہ جوڑی استاسو پر رحمن دوین دستاسو کی سرنگ چواڑی لا الہ الا ہو نشتا واقتار مددگار سوا داغنا العزیز الحکیم زورور دے حکمتن والدے هو الذی انزل علیک الکتاب خاص اللہ ذات نازل کرے تابانی کتاب منہ آیات محکمات بارد دی کتاب نا آیت ندی اخکار مانو والا ہنہم الکتاب شاسل دی کتاب ندیم وَأُخَرُ نور آیت ندی متشابہات پٹو مانو والا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ نا کسان چدائے پزروں کی کگلیش دے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ نتابداری کی دائے چکم پٹو مانو والی دی قرآن دی کتابنا ابتغاء الفتنہ دپارا دلٹولو دفتنے بخلقو کی وابتغاء تاویل او دپار دلٹولو دا حقیقت دائے وما یعلم تعویلہ الا اللہ ان پوئی گی باقیقت دائے بانے مگر یو اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بهم او کلک کسان پہ علم دین کیا ہوئی زمگ ایمان دے پدیم کل من عند ربنا طول دی زمگ رب طرفنا وما یذکر الا اولو الالباب اور نصیحت نہ قبلی مگر خالص عقل والا ربنا لا تزغ قلوبنا یا رب مکہ گئے زمگلنا بعد از ہدیتنا پس دائن شتام تا ہدایت کرے دے وہب لنا من لدنک رحمہ ارو بخی منتا خاص پل طرف ناک لکوالے بدین انکا انت الوہاب یقیناً تو بخشش ورکون کے ربنا انکا جامع الناس اليوم اے ربا یقیناً تو براغنڈے ٹول خلق دا سر وستا لا ریب فی چی شک نشتوائے کے ان اللہ لا یخلف المیعاد
یقیناً اللہ تعالی خلاف نکی نخبل وزنا. ان الذین کفروا یقیناً کافران خلق لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم اجر نشی دفکول ددینا مالون ددینا اولاد ددین من اللہ دا اللہ عذاب نشین اسیم اولئک هم وقود النار اور دا کسانم دیدی خشاک دور کداب آل فرعون والذین من قبلهم حال ددی کسانو پشاند حال د فرعونانو دای کسانو چ مخکرائنو کذبوا بآیاتنا ترجنگن لغی زمغایتنا فاخذهم الله بذنوبهم نونی وللہ لرام فعذاب سراب صمد گناہن دائم واللہ شدید العقاب اللہ تعالی سخت داور کن کریں. قل للذین کفروا ستغلبون ویا کافران موجودہ و تعذر دیتا سبم کمزوری کڑے شے پا دنیا کی وتحشرون الى جہنم و بیابغن کڑے شے جہنم تا وبئس المہاد و بد زید تیار کڑے شے دا جہنم. قد کان لکم آیت فی فیتین التقطا یقیناً اشترے تاؤس دپاران نخاد عبرت پائے دو ڈلو کی چیو بسر مخامق شل ببدر کے فیتن تقاتل فی سبیل اللہ یو ڈلو آد ایمان والو قتال کو دا اللہ دا دین دو چتوالی دپاران وخرا کافرت نوبل ڈلو کافر یرونہم مثلیہم رائے العین لیدل دی حقیل را دشن خبل پلیدل دستر کو سرام واللہ یعید بنصرہ من یشاء واللہ تعالیٰ کلکی پخپل مدد سرا شالچ غاڑی. ان فی ذالک العبرۃ لأولی الابصار یقیناً پدے کشتا خامخال عبرت خاوندانو دپوئی لرام. زین للناس حب الشہوات من النساء خیست شدے دپار خلقو مینا داسی شدی زڑے واڑی چا زنان دی والبنین و زامن دی والقناطیر المقنطرہ و خزانی دی جمکڑشی من الذهب والفضہ دسرو زرو دسبن زرنا والخیل المصومت و سنا سعرب والانعام و سعروی والحرس و فصلنا ذالک متاع الحیات الدنیا دا طول سلگا نفع دا جون دنیاوی دا واللہ عنده حسن المآب واللہ شرع خاص غسرا خیست زید ورگر زیدلو دے. قل اعنبئکم بخیر من ذالکم تو آیا خبر درکم زتا سبڑیر غور سراد دا ترشینا للذین اتقوا عند ربهم جنات دپار دائے کسانوں چ تقوائی بگیم پنی ضرب ددی جنت ندی تجری من تحتها الانہار بیگی بالاند دائے ولیم خالدین فیہا ہمیشہ بیتی پائے کے وازواج مطہرۃ و بیبیان دی پاک ساتھ لشیم ورضوان من اللہ و رضامن تیابید اللہ دا طرفنا واللہ بصیر بالعباد واللہ تعالی دن کے ریخ بل بندگان لرام. الذین یقولون ربنا اننا آمنا اغا بندگان چاہی وئی یا ربا منگا ایمان راوڑے فاغفر لنا ظلومنا نبخنو کم تدگناہ نزم وقنا عذاب النار وبشتم دا عذاب دورنا. الصابرین و صادقین دغن نیکان بندگان صبر کا ان کی اور اشتیاء ان کی والقانتین و پورا طاعت کا ان کی والمنفقین و خرچ کا ان کی والمستغفرین بالاسحار و بخن غفتن کی اللہ نا پوخد پیشمنی کے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو گواہی کرے دا اللہ تعالی چی یقیناً
نشت اختار دبند گئے مگر آغرے والملائکتو گواہی کڑی دا ملائکم اولو العلم و خاندانو دا علم دا توحید قائما بالقسط شپورک لک دی پہ انصاف لا الہ الا ہو نشت واقدار مددگار مگر آغرے العزیز الحکیم زورور دے حکمت والے ان الدین عند اللہ الاسلام یقیناً دین چی قبول دے پریز اللہ صرف اسلام نے وما اختلف الذین اوتوا الکتاب و اختلاف نہ کڑے ددی دینائے کسانوں چی کتاب اور کڑے شوئے الا من بعد ما جاءہم العلم مگر پس دائنا شراغ لے دیتا علم بغیم بینہم دو وجد زد دینات نکورنے دی کے وَمَن يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ وَچاچی کفر کو دلّا پایتنو فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابُ یقیناً اللہ زر حساب کو ان کے لئے فَإِنْ حَاجُّوكَ کدی بیام جگڑ گئی تاثرہ پا توحید کے فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجِيَا لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ طور تو آیا ماخو تابع کڑے اخپل مخاص اللہ دران آغشا چیزما تابدار دیم وقل للذین اوتوا الکتاب والامین اسلمتم اوایا کسان تاشی کتاب ورکڑے شرے نور امیانو تام آیتاسو توحید منائے فین اسلمون کدی توحید منی فقد احتداؤ یقیناً ہدایت مندو وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ او قدیم خوارون یقیناً تابانے صرف رسولی واللہ بصیر بالعباد واللہ تعالی دن کے بندگان لرام ان الذین یکفرون بآیات اللہ یقیناً کسان چی کفر کی اللہ پایتنو ویقتلون النبین بغیر حق اوجنی پیغمبران لرا بغیر دا جرم شرعینا ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس اوجنیا کسان تشائی حکم کی فانصاف سرادن رخلقنا فبشرهم بعذاب علیم نزیر ورکدیل بعذاب درناک اولئک الذین حبطت اعمالهم دا کسان دی برباد شید دی عملنا فی الدنیا والآخرہ پا دنیا آخرت کے وما لهم من ناصرین نبیدید پارائی سوک مددگاران علم تر الى الذین اوتوا نصیبا من الکتاب آئین نگولت آکسان تاشی ورکڑیش تابرخد کتابنا یدعون الى کتاب اللہ راب للکید اللہ کتاب تا لیحکم بینہم تید پارائش فیصلہ کی دی ترمین ثم يتولى فريق منهم بیا مخڑی اور ڈلد دینا وهم موردون و دیری مخڑون کی ذالک بینہم قالوا لن تمسن النار الا ایاما معدودات دا مخڑول دی پدی وجدی دیوئی حشرے و بندرسی منتور دا جہنم مگر یسور دیش میرے لشویم وغرهم فی دینہم و دوکور کڑے دی لرا پبارد دین ددی کے ما کانو یفترونا خبر ایچ درو جوڑی ددی غٹ ملیان فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیم نسرنگ بیدری حال کلچ مندی راجم کودا سر وستا شک بنی بائے کے شک نشت بائے کے وفیت کل نفس ما کسبت اپورا بور کریشیا نفسا عمل چائی کڑی وهم لا یظلمون پدی باعث ظلم نشی کے رہے قل اللہم مالک الملک اوائے تو اے اللہ مالک تو دبادشاہ تو تل ملک من تشاء اور کئی بادشاہی چچالو واڑے وتنزع الملک ممن تشاء اخلط بادشاہی بزورا دشان چواڑے وتعز من تشاء عزت ورکے شال چواڑے وتذل من تشاء ذلت ورکے شال چواڑے بیدک الخیر استاپ لاس کے ٹول خیر
انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو پارسی بانے قدرت درون کے. تولج اللیل فی النہار، ننباسی تو شپا پروس کی. وتولج النہار فی اللیل، ننباسی روز پشپا کی. وتخرج الحی من المیت، اور باسی تو جوندی لراد مرنا. وتخرج المیت من الحی، اور باسی مر لراد جوندینا. وترزق من تشاء بغیر حساب، اروزی اور کہت چالچی غاڑے بے حسابا. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء، ندنی سی مومنان کافران لرا دوستان. من دون المؤمنین چورتیری دوستانی دا مومناننا. ومن يفعل ذلك، شاشو کداکار. فلیس من اللہ فی شیء، نرد دا اللہ دین دا اللہ دوستانی نا بیسیس کے. الا ان تتقوا منهم تقا، لیکن کتا سزان ساتے دری نزان ساتل. ويحذركم الله نفسه، يردركي الله تعالى صدق زاننا. وإلى الله المصير، خاص الله تديقر ذل. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، تو کپٹ ساتا چستاسو پسینوں کی یا اخکار کوئے، عالم نے پائیوان اللہ. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، اور ذکر عالم نے پائے سدنوں چر اسمانوں کے اوبائے شریز مکہ کی. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پارسی بانے قدرت درون کے رے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، پاک رشوب ممی ہر یوتن حق عمل چیز کڑی د خیر عمل حاضر کڑے شوے. وما عملت من سوء، دارنگ عمل چیز کڑی بد. تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، ارمان بکی چپ ما بین دے نفس و ما بین دے بد عمل کی مزل ویلرے. ویحذرکم اللہ نفسہ، ویردرکی اللہ تعالی صدق بلداننا. واللہ رؤوف بالعباد، واللہ دیر شفقت کو ان کے ببندگانوں. قل ان کنتم تحبون اللہ، تو اے نبی کہ تاسو مین کوئے اللہ سرام. فاتبعونی، تابداریو کہ صرف زمان. یحببکم اللہ، اللہ بتاؤ سرمینوں کی. ویغفر لکم ذنوبکم، وبخنبو کی تاستد گناہن استاسو. واللہ غفور رحیم، اللہ تعالی بخن کو ان کے رحم کو ان کے. قل اطیعوا اللہ والرسول، تو تابداری کوئے اللہ و تابداری داغد رسول کوئے. فَإِن تَوَلَّوْا كَتَاسُ مَخْوَعَوْ دے تابدارینا. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ نخوخی کفر کن کو لرام. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا، یقیناً اللہ تعالیٰ غرکڑی و آدم علیہ السلام و نوح علیہ السلام، وآل ابراہیم اولاد ابراہیم علیہ السلام، وآل عمران اولاد عمران علیہ السلام، علی العالمین پٹول خلقو. ذریتم بعضها من بعض، داخو یو نسل لے بعض پیداشی دبازنا. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سوری پار سپوئے. اذ قالت امرات عمران، کلشویل بی بی دا عمران، رب انی نظرت لکا، یا ربا ما منخت کڑے تالرام. ما فی بطنی دہغا سیچ دما پخیٹرے، محررن ازاد خدمت دین دبارام. فتقبل منی، نتی قبول کے زمانہ. انکا انت السمیع العلیم، یقیناً تار سورے پار سپوئے. فلما وضعتها ارکلاشی ازی گولا غیل رجینائم. قالت رب انی وضعتها انسا،
نوی ویل یا ربا ما خوزی گولا غل رجنیم واللہ عالم بما وضعت واللہ خبرو پاغی زنان شدیزی گولی وام ولیس الذکر کالانسام خند اغناری ناشدی طلب کو پشانت دائی جنائی شدی لور کریشوام وانی سمیتها مریم ایخیرا مانم یخد دل را مریم وانی اعیذها بکا وذریتها ایخیرا زپنائی وارم دل را پتا سراؤد دی اولاد درام من الشیطان الرجیم دا شیطان رتلشوینا فتقبلها ربها قبول حسن نو قبول اکراغل را رب دائے پا قبلولو خیستا وانبتا نباتا حسنا و زرغن اکرا پا زرغن والی خیستا وکفلها زکریا واسپار لدائے پالنا زکریا علیہ السلام تا کلما دخل علیہا زکریا المحراب اور وقت داخل بشعایت زکریا علیہ السلام خاص عبادت خانے تا وجد عندها رزقا و بے منددائے پخوا کی رزق قال یا مریم وانا لکی هذا دور طبع مریم دکم زینا تعدد روزی راغلیم قالت هو من عند اللہ غیر بسداد اللہ طرف ندام ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب یقینا لا روزی ورکی چارچی غاڑی بے حسابا ہنالک دعا زکریا ربا دوخ کے دعا غفتا زکریا علیہ السلام نخبر ربنا قال رب هب لی من لدنک ذریتا طیبا ویلے روا رو بخی ما تخاص پل طرفنا بچے پاک انک سمیع دعا یقینا قبل ان کے دعا گانویم فنادت الملائکان آواز ورکدتا ملائکو وهو قائم ودیولاڑو صلی فی المحراب دعا غختلا پخاص عبادت خانہ کی ان اللہ یبشرک بیحیاء یقینا اللہ تعالی زیر درکی بیحیاء مصدقا بکلمت من اللہ تصدیق کو ان کی بھی خاص کلمی چید اللہ طرف ندام وسیدن و سردار بئی و حسورن و پاک باز بئی و نبیون و نبی بئی من الصالحین کاملون کانونا قال رب انا یکون لی غلام وی زکریا علیہ السلام روا سرنگ کی ریشی ماد پارزوئے وقد بلغنی الکبر و حالدار سیدنے مات زوڑ والے وامراتی آخر و خزم زمان شرندام قال كذلك الله يفعل ما يشاء والوتا ملك بس دغسي الله تعالى كي سجواري قال رب اجعل لي آية دو يا ربا وغرزي ما دپار وخاص نخام قال آيتك لا تكلم الناس 3 أيام إلا رمضان والوتا ملك ستان خدارا خبر بن کے خلق سرام دریر وزیم مگر پہ اشارام واذکر ربک کثیرا و یاد واخبر رب لرڈیر وسبح بالعشی والابکار اور تسبیح ویا وماجی گری کی او پسار وقتی وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اکم وخشو الملائکو اے مریم ان اللہ اصطفاک و طہرک یقیناً اللہ تعالیٰ تو غرکڑے او تے پاک ساتلے واصطفاک علی نساء العالمین اور والے درکڑے تا تا پزنانوں دخل کٹولو یا مریم اقنتی لربک اے مریم تابداری کوا دا حکم در ربستا وسجدی و سجدی کوا ورکعی ما واکعین اور رکوع کوا سرا در رکوع کون کنا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک داش ذکر شول بعضی دا خبرون دا غیب نیم
وہی قومنا دریتا تا وما كنت لديهم انت حاضر دری سرام اذ يلقون اقلامهم کلچ غرد واللی خپل قلم پنہر کے ایہم یکفل مریم دی مقصد دا شکم یوبا پالن کید مریم وما كنت لديهم اذ يختصمون انوی تو حاضر ددی سرا کلچ دی کورنے کی جگڑا کولا اذ قالت الملائکۃ یا مریم کم مخشو الملائک یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمت من یقیناً اللہ تعالی زیر در کی پیو کلمی سرا شد اللہ در طرف ندام اسمہ المسیح عیسی ابن مریم نون داغد مسیح عیسیٰ ازوید مریم وجیہن فی الدنیا والآخرہ مخوریز وی پا دنیا و باخرت کے ومن المقربین و عباد نزدو کرشون اللہ تعالی وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا او خبر بکئی دخل کو سرا پغیق دمور کی او پپوخ عمر کی ومن الصالحین ایوز کامل نیکاننا قالت ربی انا یکون لی ولد ویل مریم یا روا سرنگی کی ریشی ماد پارا اولاد ولم یمسسنی بشر اور لاسن دے لگو لے ما سرائس بندان قال کذالک اویل و تجبیل دغسی بیم اللہ یخلق ما یشاء اللہ پیدا کی سچو غاری اذا قضا امرا کلچ ارادو کی دکولو دیوکار فإنما يقول له كن فيكون يقينا ويغيت وشان وغوشين ويعلمه الكتاب والحكمة وتعليم وركي يغتد كتاب وسنة والتوراة والإنجيل والتوراة والإنجيل ورسولا الى بنی اسرائیل او گرزی باغ رسول بنی اسرائیل تام انی قد جئتکم بآیت من ربکم ناغویل یقینا ماراولی تا استا موجزہ استاسو در عبد طرفنا انی اخلق لکم من الطین یقیناً جوڑون زتاسو لرا دخٹونا کہیات الطیر پشاند شکل مرغانو فانفخ فین فکیکم پائے کی فیکون طیرا بإذن اللہ نشبال وطن کے مارغ داد اللہ پا حکم وابرئ الاکمہ والابرس اجوڑوم زد پہ مورنا پیدا شیڑن نوبرگی والا وحی الموتا جوندکو مزمڑی بزن اللہ داؤن دا اللہ پہ حکم وَنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ او خبر درکم متاستپائے شتاسو سخراک کوئے رستو وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ آشتاسو جمع کوئے پخبلو کورنو کے ان فی ذالک لآیتا لکم ان کنتم مومنین یقیناً پریٹولو کے معجزات دی تاسو لرا کتاسو ایمان روڑے ومصدقا لما بین یدی من التورات اگر ظلم زو تصدیق ان کی رائے چھ زمانہ مخ کے نازل شوئے تورات
وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ او حلالون بتاؤ سباز آئے حرام کرشی بتاسو وجئتكم بآية من ربكم اراوڑی ماتا اس نورم دیر موجزات ساسو ضرب طرفنا فاتقوا الله واطيعون نیر کوئے دا اللہ نا زماتا بیداری کوئے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدون یقیناً اللہ تعالی زمان رب دے استاسم رب دے نو بندگی اغل خاص گئے ھذا صراط مستقیم دا لار دا نیغام فلما حس عیسیٰ منہم الکفر ارکلش خمالم کو عیسیٰ علیہ السلام در خلقن کفر کول قال من انصاری الاللہ ویل سوک دی زمان مگر تیاکون کی چا اللہ تزانی دے کئی قال الحواریون نحن انصار اللہ ویل حواریون ویل خاص مرگرو منگیو مرگر تیاکون کی دا اللہ دلارے آمنا باللہ منگا ایمان راوڑے پا اللہ واشہد بیاننا مسلمون اور ترگواش آئیقینا منگا خکارتا بداری کون کیوں ربنا آمنا بما انزلت ویل دی رب زمون ایمان راوڑے پائے چتا سے نازل کریم واتبعنا الرسول وتابداری کریم استاد رسول فاکتبنا مع الشاہدین نولی کا منگا سرد شہادت کو ان کو دا توحیدنا ومکروا ومکر اللہ اور پٹ چلو نے جو کر دی دا پار دا قتل دا عیسیٰ علیہ السلام اور پٹ چلو کو اللہ داغ دا بچ کولو واللہ خیر الماکرین اللہ تعالیٰ رے بہتر چل جوڑا ان کو اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک نکلشو اللہ عیسیٰ قیدن زتا پورا اخلم ورافعوک الیا وراپورتکم دیوانزان طرفتان ومطہرک من الذین کفروا وپاکم تعالرات کافراننا وجعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا اگر زما کسان درشستا تاویری پورتدائے کسان نشری کافر الى یوم القیامہ تر قیامت نزدے پورے ثم الی مرجعکم بیا بخاسمات استاسو پیشیم فاحکم بینکم فیما کنتم فی تختلفون نفیصلہ بکم استاسو درمیان پائے خبروں کی شتاسو بکی اختلاف کوئے فاما الذین کفروا نو کافر خلق شری فعذبهم عذابا شدیدا نعذاب اور کم زاغی در عذاب سخ فی الدنیا والآخرہ پا دنیا آخرت کے وما لهم من ناصرین نبیدی لائسوک مددگار وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ آکسان چیمان راوڑے عملنے کڑی مطابق دواہیم فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ پورا بورکی اللہ دیتا ثوابون دا عملون ذریم واللہ لا يحب الظالمین واللہ تعالی اسمین نکید ظلم کون کو سلام ذالک نتلوہ علیک من الآیات داش ذکر شول بیانو منگا دل را پتاوانے
چایتنا دا توحید دا اللہ دی و ذکر الحکیم و نصیحت حکمت نڈک. انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یقیناً شان دا عیسیٰ علیہ السلام دا پیدائش پنی دا اللہ پشان دا آدم علیہ السلام دے. خلقہ من تراب، جوڑ کرو اللہ تعالیٰ دلرا دا خورنا. ثم قال له کن فیکون، بے اول آغتا شط یو انسان مشواغ یو انسان. الحق من ربک، حق آغی جاستا در رب دا طرف نہیں. فلا تکم من الممترین، نمکی گاد شک ان کو ڈرنا بحق کے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم، نسوک جی جگڑ کی تاثرا پدے حق کے رسو دائنا شراغ لیتا توحیم. فقل تعالوا نوائدی تراشے ندعو ابنانا و ابناکم، شراو بلو زامن زمگو زامن ساسو، و نسانا و نساکم، و زنان زمگو زنان ساسو، وانفسنا وانفسکم، و مرگری زمگو مرگری ساسو. ثم نبتہل بیاباجزیو کو اللہ تام، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، نو وغاڑو لعنت اللہ ذرا پدرو جنو خلقو. ان ھذا لہو القصص الحق، یقیناً داشر خامخا بیان دے حق. وما من الہ الا اللہ، ننشت اقدار دبندگئی سوک سوا دا اللہ نام. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً اللہ تعالیٰ دے زور اور حکمت والے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، نو کدی مخواڑو یقیناً اللہ تعالیٰ علم لرون کرے پو فساد کو ان کو. قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا و بینکم، وائے کتابیانو تعالوا راشے الى کلمة یو کلمتا سواء بیننا و بینکم، چی برابر دفم پمین زمگا و مین ستاسو کی. اللہ نعبد الا اللہ، کلمہ دارا بندگی بنکو سوا اللہ نام. ولا نشرک به شیئا، ان بشرکو اللہ تعالی سرائیسیز. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، او منبا نسی باعث زمگا بعض لرا اختیار مند شریعت اللہ نسیوا. فَإِن تَوَلَّوْا نُكَدِي مُخْوَارَوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، نوائے دیتا گواش تاسو یقیناً من پورا مسلمانانیو. یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لِمَ تُحَاجُّونَ فِي ابراہیم، ولی جگڑی کوئے تاسو پبارد ابراہیم علیہ السلام کی. وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، اور ندی نازل شے تورات انجیل مگر رسول ابراہیم علیہ السلام نام. افلا تعقلون، ولد عقل نکارنا لے. ہاں انتم ہاؤلاء، خبردار تاسو اے دغ کسانو، حاججتم فیما لکم به علم، جگڑی کو اے پا خبر کی چھ تاسو لرا پائے علم شترے. فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم،
نولی جگڑی کو احداث خبر کی چنستا سلا پائے بنے سلم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پوئی کی پاس ہوتا سن پوئے گئے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا نو ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نصرانی ولكن كان حنیفا مسلما لیکن کلک پر توحید باندھے پورا تابعداری کو ان کے وما كان من المشرکین نو د مشرکان دلنا ان اول الناس بابراہیم یقینا دیر نزدی دخل کو نا ابراہیم علیہ السلام تا للذین تبعوا خامخا کسانو چراغ تابعداری کرے وان وهذا النبی والذین آمنوا ودا نبی رسن آسو شیمان راوڑے سرام واللہ ولی المؤمنین اللہ تعالی خاص مددگار ایمان والو وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ غاری اور ڈلا د کتابیاننا چ گمراہ کی تاسو لرام وما يضلون الا انفسهم ان گمراہ کی دی مگر خپل ځاننا وما يشعرون او دین پوئی یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات اللہ اے کتابیانو والے کفر کرے دا اللہ پایتون تورات وانتم تشہدون حال دارش تاسو پائے لم نرے یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل اے کتاب والو والے گڑوڑ کو اے حق پا خلق بانی پسود باطل وتكتبون الحق وانتم تعلمون ولی پٹھوئے تاسو حق و حال دارے شپوئے لرائے وقال طائفة من اہل الكتاب اولی اور ڈلی دا کتابیاننا اخبل مرگروتا آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار ایمان خکارک ہے پاغسی چھ نازل شیرے پر ایمان والو پاول دروس کے وکفروا آخرہو بیا کفرو کے پاخر دروس کے لعلہم یرجعون دید پارا چدا خلق واپسی دے دننا ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم او خبر ممانے دیشا ما سوا دا غشانا چتابداری دین استاسو قل ان الہدا ہد اللہ تو یقینا ہدایت سے خود اللہ ہدایت دے ان یوتا حد مثل ما اوتیتم آیا ورکی دیشی بل چاہتا پشانت دائی چتاو صدر کرشے او یحاجوکم عند ربکم یا ضرور کے دیشی سوک پتاسو پدلیل کے پنید ربستاسو قل ان الفضل بید اللہ تو یقینا فضل خدا اللہ پلاس کے دے یوتیہ من یشاء ورکی چال چوغاری واللہ واسع علیم اللہ فرا فضل والدے علم والدے یختص برحمته من یشاء خاص کی اللہ پخپل رحمت خاص سرا چال چوغاری واللہ ذو الفضل العظیم واللہ تعالی خاوند الفضل ومن اہل الكتاب من ان تعمنه بقنطار يؤديه اليك اور بعض کتابیان ناغ سوکشترے کتو سر امانت کی دی یولو یا خزانہ نادا کی بیتاتا
ومنهم من تامنه بدینار آواز دین عادی کتب امانت وسر امانت کی دی او اشرف ہے لا یؤدیہ الیک نے ادا کی تا الا ما دمت علیہ قائما مگر سو بولی شتے داغ پخوا کی اولار ذالک بانہم قالوا داد دے وجنا شدی وائی لیس علینا فی الامین سبیل چنشت پنگمانے پخوڑلو دمال دامیانو کی سگونا ویقولون علی اللہ الکذب اور جوڑی دی پا اللہ تعالیٰ بانے درو وهم یعلمون دی خپوئی بلا دا سندا بلکی من اوفا بعہدی واتقا چاچ پورا والے کو دا اللہ پا لوزان بچکر دا خیانتنا فإن اللہ يحب المتقین یقیناً اللہ تعالیٰ خوخی متقیان لرام ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا یقینا کسان چ اخلی د اللہ پلوز او قسم نخبلو دنیا معمولی اولئک لا خلاق لهم فی الاخرہ دا کسان اس برخد ثواب نشت دی را باخرت کے ولا یکلمهم اللہ نوالا دی سر خبرے گئی ولا ينظر إليهم يوم القيامة ونبقول ديتا فرز قيامت ولا يزكيهم ونبقاكي ديرا ولهم عذاب أليم ودل ذي عذاب درناك وإن منهم لفريقا يلؤون ألسنتهم بالكتاب يقينا بعد الذين خامخا يودلران تاویخ پلی جبی پا کتاب لستلو لتحسبوه من الكتاب دید پارانچ تاسو گمانو کے پاغد کتابنا وما هو من الكتاب اوند آغد کتاب دا اللہنا ویقولون هو من عند اللہ دیوائی داد اللہ دا طرف ندی وما هو من عند اللہ او حال دارش دا اللہ دا طرف ندی ویقولون علی اللہ الکذب اوائی دی پا اللہ بانے درو وهم یعلمون دی خبوئی ما کان لبشر ندی مناسب یو بند لرا ان یوتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ چورکڑی آغتا اللہ تعالیٰ سے کتاب او فیصلی او پیغمبری ثم یقول للناس بیاوی دے خلقتا کونوا عبادا لی من دون اللہ شیطاسو بندگی کو ان کی مالرا سواد اللہ نام ولیکن کونوا ربانین لیکن دیوی خلقتا شیطاسو خدائی خلق بما کنتم تعلمون الکتاب پدی وجہ شیطاسو خودن کوئے کتاب دا اللہ وبما كنتم تدرسون او پدی وجہ چتاسو لستل کوئے ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا او حکم ندر کی تاس تدغ سے بندہ چونی سے تاسو ملائکو لراؤ پیغمبران در خدایان ایامرکم بالکفر آیا حکم در کی تاس پا کفر کولو بعد اذن تم مسلمون پس دینا شتاسو توحید من کیے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
او کله چې واغست الله تعالی په خلوز د پیغمبرانو لما تأتكم من کتاب و حکمه خامخا چې درکړې ما تاسو ته کتاب او په د دین ثم جاءكم رسول بیا راشتا او رسول مصدق لما معكم چې تصدیقون کی دای کتابون چې تاسو سره لتؤمنن به ولتنصرن خامخا ایمان بروڑے بدغ رسول و خامخا دا مرگرتیا بکوئے قال اقررتم ویل اللہ تاسو اقرار کوئے دلیل واخذتم على ذالکم مصری اقبل وی تاسو پدے باندې زمان لوز قالوا اقررنا دیم اقرار لٹولو قال فاشهدوا والله فرمائن گواش تاسو وانا معكم من الشاهدين وزستا سرهم دگوائی کون کنیم فمن تولى بعد ذلك چاچ مخواڑو ددی نبی تابدارینا پس دی لوزنا فاولئک هم الفاسقون دا کسان پورا فرمان دی افغیر دین اللہ یبغون آیا سوا دا دین دا لانا دا خلق لٹئی وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حال دا خاص غلرا تعبید یا سوچ دے اسمانوں عظمکا کی طوعا وکرہن پخوشالے و پخفگان یا پخوشالے و پزور و الیہ یرجعون و خاصقت وادی گرزولیشیم قل آمنا باللہ وما انزل علینا تو ایمان راوڑے منگا پا اللہ و پائے چپا منگرمان نازل شیرین وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط و پائے چ نازل شیری پا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام اولاد دہغم وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ و پاغیش ورکڑشو موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام تا والنبیون من ربهم ورکڑشو نورو پیغمبران تد طرف درب داغینا لا نفرق بین احد منهم جدائنکم پیمان روڑلو کی پمندیشا کی ددینا ونحن له مسلمون خم خاص اللہ تے اخلاص کو ان کی ومن یبتغ غیر الاسلام دینا اور چاچو لٹو سوا دے اسلام نا بل دین فلن يقبل منه اشتر قبول بنکرشی داغنا وهو في الآخرة من الخاسرین اور دے وہی باخرت کے پورا ناف دا پورا زیانکارونا ادے وی باخرت کے دا پورا نقصانیانونا کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم سرنگ توفیق ورکی اللہ دا ایمان حق قوم تا چی کفر کڑی پس ایمان روڑلو دلینا وشہدوا پس شہادت قولنا شأن الرسول حق دا رسول حق وجاہم البینات اور اغلی دی تمخکار دلیلنا دل حقانیت واللہ لا یهدی القوم الظالمین واللہ توفیق دا ہدایت نور کی قوم ظالمانتا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ دا کسان دی سزا دارا چپدی باندھ دے لعنت اللہ دو طرفنا والملائکۃ او د ملائکۃ دو طرفنا والناس اجمعین و خلق طولنا
خالدین فیہا میں شبیدی بدلانت کی لا یخفف عنہم العذاب نمشیس بکرے دین عذاب مقرر دین ولا هم ينظرون نبدل اسم مهلت ورکے دیشی الا الذين تابوا من بعد ذلك مگر آکسان چی توبہ اکڑا پس دینا واصلہو عمل نیک فإن اللہ غفور رحیم یقینا اللہ بخنک ان کے رحم کو ان کے ان الذین کفروا بعد ایمانہم یقینا کسان چی کفر کو پس ایمان روڑنا ثم ازدادوا کفرا یا پاخ پارشو بکفر لن تقبل توبتهم شربا قبول نشید دی توبہ پوخد وطلوز ساکے اولئک هم الضالون ادا کسانم دی پورا گمراہان دی ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار یقینا کسان چی کفر اکڑے عمرشی بداس حال کی چی کافر وی فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا نیشراق اشترے قبول بنکڑی شید دید یو تنم ڈک ازمک اثر در ولگ افتدا بے اگر کدے بدلا اور کی پاغیم اولئک لهم عذاب علیم دا کسان دیل عذاب درناک دے وما لهم من ناصرین انوی دیل ایسوک مددگار